Mitangiko na minoga ni mamwe ma maundu maria aikari a Kihunguro Ruiru kaunti-ini ya Kiambu mageragira kumana na guthuka gwa barabara. Kuringana na aikari, ona thengia wa thibitari, mathukuru o hamwe na thoko gukorwo imakuhiriirie matikoragwo na uhoti wa gukinyira motungata macio, kuona njira cia kugerera ikoragwo ikunderete. Andu ona matihotaga mainukaga thinacara makahinga mawira tene, aria matukirirwo magathi magatungio kanyoni wa ng'ethe na hau magitunyagwo kiria matinda magithukuma. Ona atumia na iretu itu magakorwo magikora mogwati-ini ona makunyitwo kia hinya. Kuwa ngumu sana. Juu hata saida kumenyesha, kachochoro yenye huwa tunapitia, kuna kuanga kubaya, kuna kuanga na maji. Na unakuta kuna vijana wanasimamanga hapo, ukishafika katikati, kuna mwenye anakuja mbele na kuna mwenye anakuja nyuma. MCA wa gicigo kia biashara Kimani Nduta ona kuri uguo ahithuritie wagi wa barabara cia kugerera ukoretwo umanite na uici wa migunda ya muingi iria ibatie kuhuthika hari waki wa barabara. Kutoka Kihunguro pale kwa stage kuingia ndio uingie katika maeneo ya kuvuka reli na kuingia katika maeneo ya Kitambaa ndani ambapo ndio watu wengi wanakaa, hakuna nafasi ya kupita kwa sababu barabara zilifungwa. Hatiri ona ndugamano iho gatagati gaitu nao tondu ona ni moyo ni bara. Hatire handu marakararia makauga ati matire bara ati ni buroti yao matikararitie. Kiria mareka hihi ni kuigua hinya wa kurekia. Aikari a Kihunguro magikaya kumana na wagi wa barabara muingi wa gicigo kia Juja kaunti-ini oro ino marerahira gukinyanira gwa tabarira cia uthii wa nambere iria ni hamwe na waki wa barabara ya kuma gwa Kairo guthii Murera. Tukathika mapothoro maria mathe makortwo mekuo niguo tutigirire ni twanyitithania mundu uri magithunguri agathii Thika ndegutinda gitonya Ruiru ni undu wa jamu ire koragwo Ruiru na ni turerorera meciria maitu tugithi na mbere uria Ruiru kurathi kwina muingi wa andu aingi ni guko kwina jamu nene muno. Riu bara ino nikio turamithondeka niguo tutigirire andu ni magera haha niguo matuike ni meguteithika. Maraguthanaga muno iyo ona ithu tatwarithia nduthi nginya kugwa ni marima ukahingicwo ni irima ugakora mundu ndugakiguthwo ni ngari ugakieherera ugakora ni uthire mutaro. Waki uyu ukinyanirio ni thirikari ya kaunti ino guku muingi wa mwena uyu ugitariria riu mari na mweke wa kumatha motungata matiganite amu mihinga iria ramarigagiriria ni etheirwo kionia. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.